Nasekuseni ngicela ukubingelela mhlobo wami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ligama lesinikwe lona lelingetulu kwawo onke amagama. Ngicela namuhla ekseni mbana sekhaya sesichubeke nesihloko lesithi the main secret to success. Ngicela kuyakobuka lifla uNkulunkulu sikanye nawe mbana sekhaya ekseni egameni lika Jesu Kristu, ngoba kuliqiniso ukuthi akekho longafuni kuye empumelelweni. Wonke umuntu lophila ngaphansi komthuntu welanga uyafuna ukuphumelela, uyafuna naye ukuthi nakade ntatindvo tenteke. Nkosi yami, ngicela sesiye lapha efini laNkulunkulu encwadini yeziKroniki zesibili chapter 17. Nawufunda lana kulesahluko lesi kunento lengiyithandako ngempilo ya Jehoshaphat. Lelithi Jehoshaphat wathatha ekubeni uyise wakhe sekafile, kwase sekuba nguye lohlala esihlalweni, kwase kuba nguye lokumele ukuthi abuse lo mbuso wesife semaJuda. Kulendvo lengiyithanda kulifla uNkulunkulu lelikufetako la lithi Jehoshaphat akazange asuka etinyathelweni tababe wakhe lokungasa. Leli Bible lifeta asa lithi kwakuyindvodza lemesabako uNkulunkulu, kwakuyindvodza lemhloniphako uNkulunkulu, kwakuyindvodza lemlalelako simakade. Ke lifla uNkulunkulu lifeta Jehoshaphat lithi lendlela Jehoshaphat lakahamba ngaye kumkhondeni uNkulunkulu, lithi wahamba etinyathelweni taDavide. Nkosi yami, ngiyayithanda ke lendvo lelithi lifla uNkulunkulu Jehoshaphat wabufuna buso baNkulunkulu, wahamba etinyathelweni letikahle, waba ngumfana kaNkulunkulu. Lelithi lifla uNkulunkulu akazange sekake ahambe alandele labanye boNkulunkulu, akazange sekake abute boBhali. Nkosi yami, lithi ke ngale sento sa Jehoshaphat sekhamba etinyathelweni teyise, kungafuni kulandela labanye boNkulunkulu. Lithi lifla uNkulunkulu loko Jehova kwamjabulisa, impilo ya Jehoshaphat yamjabulisa yekungaconsult kulabanye boNkulunkulu, but kunalokuthi aconsult kulabanye boNkulunkulu. Lithi lifi waconsulta kuNkulunkulu tonke tindlela takhe Jehoshaphat bekabutha uNkulunkulu lokuthi ngente njani ke Nkosi ke manje, ngingahambe kanjani ke Nkosi ke manje. Awufe kujabulisa kuba inkosi lefanana nabo Jehoshaphat lethi nayihlele esihlalweni i-consult only uNkulunkulu kuphela, inga-consult tithixo, ngoba lendvo yetithixo le ngikwatiko ngako ngeke wabone emakhosi lehlukahlukene lebekade aconsulta tithixo. Kuhambe kuphela lesikhathi lendvo le bowungakubona kukusebentela kwamanje, but kunesikhathi la Jehova atathi nasasukumile ibonakale lendvo iphelelwe ngemandla ingasasebenzi. Nkosi yami, angake ngabona emakhosi arula forever and ever
la ka consulta etithikweni kunesikhathi la kutawuphelelwa khona ngemandla noma bongakubona kuleso sikhathi leso kubone kwangathi lendvo iyangisebentela but kunesikhathi la khona kutawuphela lamandla isike athina kaphela lamandla Nkosi yami ubone tindvo tibheka phansi ngiyayithanda ke le ndaba ya Jehoshaphat lokuthi yena beka consulta uNkulunkulu tonke tindvo takhe bekatibuta uNkulunkulu and lithi lifla uNkulunkulu Jehova hleli ezulwini wathokota ngalempilo ya Jehoshaphat and lithi lifla uNkulunkulu wase uyammenta uNkulunkulu Jehoshaphat uba ngilonjinga kakhulu wase uba nelithumo lolukhulu hey Nkosi yami uyathi lendvo yebunjinga ngihle ngicabanga nje ngingesiye umuntu lonjingile njengahlala ngayibuka nalendvo yebunjinga ngayibukisisa lokwakuthi linengi lebantu bangaqala kuba ngilabanjingile bese kuyamshintsha kushintshe lempilo yakhe kushintshe le lifestyle yakhe ize ishintshe le lifestyle yakhe ishintshe ke manje abe sesoba inkinga kubafati bebantu angiyathi lendvo ukuthi empilweni kani kuyayi kube njani bese uyashintsha nje abe inkinga angabambeki kubafati bebantu abe inkinga base bamenyanye bantu ngalendlela yokuthi sophila impilo lehlukile Osiyami lithi ke lifla uNkulunkulu lana Jehoshaphat wanjinga waba loliphumo lolukhulu watiwa Nkosi yami kwende njalo Jehoshaphat wachaza uNkulunkulu ngokuthi afune ubuso bakhe abhidlite tonke tindzawo lapho bekhondela labanye kukhondwa khona labanye boNkulunkulu ngoba lamhlabeni tindvo tiyendeka khumbula ngalenye langa ngakakholwa ngakamemukeli Kristu Jesu ngoba la kunendvo lebekade ngiyenyanya ngangilenyanya lifangeli ngangenyanya lendvo le ngangafuni ukuhlangana naye but uNkulunkulu amuhle wase uyangilanda ngiyakhumbula ngalenye lemalanga nje sasihlanganele kulesinye isikolo la khona bese kune competition kuyawudebate khona Nkosi yami nasifika ke la kulesikolo leso sikhathi lesangikholwa kepha kwakhona lamanye amadoda insizwa lebeyikholwa zibantu abesikolo nakufika ke kulesikolo lesikolo sasikhonza ithiko kwakunesithiko lesikhulu lebekade sikhothanyelwa Nkosi yami nasifika ke la uthi ke lo munye thishela kulesikolo mase kumele kucalwe uthi ke loyo loholwa ke ngumoya loholwa ngumoya waNkulunkulu akasathandaze asibike kumdali I remember very well lokuthi kwakunalenye insizwa Nkosi yami kwakunalenye insizwa ingiyaka Mthimkhulu madoda kwakuseyisizwa ngiyakholelwa nyalo seyingibabe noma ngasisho but ngiyakholelwa seyingibabe manje yathandaza lensizwa ngoba beyimkholwa uNkulunkulu wayo yathi yathandaza wefa lokho hayi kulethimbo letitsinzekako noma ngangakholwa kuleso sikhathi leso hayi kwase uyaqala ke umsebenzi ke so uyaqhubeka we-debate kwaqala kwa-debate sathi nje sesemkhathini ne-debate hayi kwase kuyabonakala kuqhamuka lisistele elidala Nkosi yami lase liyangena lafike laqonda kulo thishela lafike lathi thishela hlobo lunomthandazo osentshenzisiwe namhlanje la wathi ngicele nje oholwa ngumoya wathandaza
wase uyakhuluma wathi that's rubbish. Lana uyawasi umthetho, uyazi umthandazo owenziwa la. Kwaqalelwa phansi, angizange ke sengicimeze mina ngoba ngangifuna kubona ukuthi ngani kwenzekani, umthandazo othandaziwe la kanti ngumthandazo onjani. Kwasethiwa kuthandazwa kwesikhulu isithixo. Indoda isheshene yendoda ebemile lapha kwase kuyathandazwa kubizwa lo nkulunkulu obizwa la kuleyo ndawo leyo. Ngayi-underline leyo nto leyo, ngangingakholwa ngayi-underline, nganaka ngathi ukushuthi unkulunkulu ophethwe ngilesizwa le unguJehova ongiye, kusho ukuthi kuneyisekelo ezigenukile uma kathandaza. Nkosi yami, cabanga nje intata yaqhamuka ihamba, ubona ukuthi ihamba kalukhuni ngoba bese bayithintile onkulunkulu bayo, bayitshena ukuthi namhla kusebenza umthandazo wrong. Nkosi yami, ngiyayinaka ke le ndaba yaJehoshaphat. Lokhu Jehoshaphat wahamba enyathelweni zababa wakhe sekubhidliza konke. Nkosi yami, wabhidliza konke, and Jehova lokho kwamchaza ngoba Jehova akachazwa Jehova sife lesihamba sibuthe kulabanye bonkulunkulu. Jehova akachazwa ngemakhosi, Jehova akachazwa bo-president labahamba baconsulte kuletinye tintfo. Jehova ufunana ngabe consultwa kuye, kuconsultwe kuye yena yedwa ngoba nguJehova lonesikhwele, ngoba nguJehova longabhicwa. Nkosi yami, akahlanganiswa Jehova. Angeke Jehova ubute Jehova, angeke Jehova ubute yena uphinde ubute nakulaba phansi. Akahlanganiswa Jehova nemahloni ngoba Jehova ungetulu kwako konke lokho. Nkosi yami, and lithi ke Jehoshaphat wabhidlita ke konke lebekathe tindzawo lebekathe kukhothanyelwa labanye bonkulunkulu, tindzawo lebekathe kudunyiswa labanye bonkulunkulu. Nkosi yami, so-ke Jehoshaphat ufika lapho khona aba rich khona, waba rich ngekuthi abhidlite tonke tindzawo tetithiko kube bede khona tithiko empilweni yakhe. Nkosi yami, labanye bunjinga babo bufalwe kukhonda tithiko. Nkosi yami, bufalwe kulandzela tithiko. ngase ukhashane empilweni, but lento le yenda Jehova aqunuke, yenda Jehova angajabule, yenda Jehova melane nawe ngoba Jehova uyahlanyela empilweni yomuntu. uNkulunkulu uyahlanyela, ahlanyele tintfo letehlukene kuphileni kwethu. And Jehoshaphat kuthiwa waba rich kangangokuba and kuthiwa letinye tife tase tiyaletha tithulo. Nkosi yami, bese baletha tithulo kumuntu lonjengile, baletha tithulo kuye. Malithi lifla uNkulunkulu loyo bekana lokuncane wamuka kona lokho lokuncane, kwathi loyo bekana lokunengi kwase kungethwa lokunye lokunyenti. Phela lifla uNkulunkulu bangcwele alithi phikise. Nkosi yami, and lithi ke baletha tethulo kuJehoshaphat, kwalethwa kulomuntu lebekana lokunengi. Nkosi yami, ngoba Jehova ungamthokotisa, and Jehova tingo uthatha ingeta kuwe. Kunento lenginaka kuthiwa umbuso waJehoshaphat waba nekuthula lokumangalisako. Nkosi yami, leni Jehoshaphat ngifune umbuso kaNkulunkulu, and lithi Jehoshaphat waqhatha inqaba nemadolobha lamakhulu, and lithi lapho kwakugcinwe kudla lokunengi. Nkosi yami, kudla bekungapheli embusweni wabani
waJehoshafati, ngoba uNkulunkulu beke samsukumele. Ngifuna ukuthandaza mfana sekhaya, ngifuna ukuthandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyabonga egameni elihle phezu kwamagama onke. Wena uyinkosi babe, ngetulu kwawo onke babe makhosi. Yabonga babe lifu lakho lelingcwele, yabonga babe lifu lakho lelinamandla lelingahlulwa lutho. Umfanakho ngosise ulifile uNkulunkulu wasezulwini, lende babe lilethe babe tinguqungo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Akube nolushintsho engqondweni yakhe. Moya wababe, moya waNkulunkulu wesamile ngewakhe mandla Nkulunkulu, waphelela babe endleleni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathandaza ke ngosekuseni, makanikwe nguwe mandla, makanqotshelwe nguwe Baba wethu longcwele. Athathe ithemba lonke babe alibeke kuwe, ahlukane nemathemba Nkosi lakangamsebenteli, ahlukane nemathemba Nkosi langeke abuyisa babe empumelelweni egameni likaJesu. Ahlukane nemathemba babe lakamnika impumelelo yesikhashana letawufithika iphele. Babe siyabonga kufa lokuthi nguwe losinika impumelelo babe lengapheli, impumelelo lengafithiki babe egameni likaJesu. Siyabonga nasekuseni uNkulunkulu wasezulwini, sibonga lifu lakho Nkosi, sibonga nalokuphila losinikethe kona babe, in the mighty name Jesus Christ waseNazaretha. Wethembekile Nkulunkulu, in Jesus name. UNkulunkulu angusisele.